Hello kan namin video avelin kimuto kitaw vin tu ni khoi bola hi chi video hi kain sim lo ham miti kitna hi len het lawa poi mo na tu lai ta dinga muntina thusoh het lawa poi mo neu khat ka hin ta rang nom kit na ti cho press release ho hian lang ipidang dang thil hi ong le hen WhatsApp ho Facebook ha mi tam phin isim do ji tawin na hin la hi cha ana sim do lo ho ai lo la sim thei lo ho dinga cho anh ngay thọ đừng vào cho video cái hình sim hình tu lại đừng thusoh na gã hết thấy đừng hết lâu quay mò thusoh họ bản bản nên anh ngay không kịp tàu hết tết mi tampin Kuki State Ahi lâu lệ Kuki Demand Hi tu thah Meilhei ten ichung wa galpi hin bol khum na wa ko na hunging do le ihin thum pe no vin in gelovin ahin la Kuki State na hi lo le Kuki Demand Hi 24 of March 1960 kuma Kuki National Assembly in Prime Minister of India Jawaharlal Nehru koma memorandum submit na le thum na ananei sa ahitai mi tampi in tu thah ki gel Kuki nei lo le Kuki State Demand tu thah abo hunging do ai ni gelu chu 1960 kumlanga pana aneki min pha a chuta le Prime Minister of India koma head sa na memorandum aneki submit sa ahitai ahile kumhi zat Kuki State ahi lo le Kuki Demand hin bol tawin tu ni chan gya itidana Kuki ahi lo le Kuki State hi imu theilo ham ti hi ei malung gel chanin anki kholu hiti Israel 10 achi sa ningkum October 7 ni khua Hamas terrorist on gamsung anabulu wa numei chapong khan lo hi la Israel mi sang le zani anatha u chule mi zani le somnga le khat galinga an kai mangnaw ni kho gyal do na ananei uvin hi he thei khat chu Hamas in October 7 attack anabol wa ko na Israel in Gaza khupi a busa Hamas te su mong na ding a ground operation a hin patnaw chule tu chana Middle East boina zo si hungki patna chu a hi jingi October 7 2024 ni in kumkhat linna gal chu ahong lungin alanglanga agal hi chi jomte dingin ahong upgin ta na hi Israel in Gaza a Hamas te le thuna a bol na ahin Hamas te support na gala hung jaw phabep jia gal hi chi jom son a hi kitile ki zo loading a hi gala hung ki kum Yemen a Houthi te Lebanon a Hezbollah te Iraq a kon Iraq resistant Syria a kon le athopi pena Iran te ahung ki kum ji wa gal hi khosi diu a hitai tun kum khat sung gal sunga alang a thizat chule thilki su sit pi zat neu khat anabe hlau hite Israel le Hamas ki boisunga Israel in IDF sipai jasagi le somni legit atha so in Hamas ten 17,000 atha su uvin chule October 7 2023 nya galbol a hungwa lut Hamas te sang khat le jigup wal Israel kamsunga anathat uvin hi ni zani vel gal hingin anaman tumuvin hi Israel gamsunga kumkhat sunga projectiles missile hung chekap lut mong hi 26,000 atlingzo vin hi Gaza akun hung chekap lut 13,000 projectiles atlingzo vin chule October 7 2023 ni se jongchun 5,000 ahin kap lut novin hi Lebanon akun Hezbollah ten ahin kap lut mong uchu 12,400 atlingzo vin Syria akun missile somgup ahin kap lut novin Yemen akun Houthi ten 183 projectiles ahin kap lut novin chule Iran akun missile jali ahin kap lut novin hichi Iran te a hi April 13 le October 1 2024 ni vei direct Israel Iran akun ahin kap mu chu a hi IDF in Gaza a ground operation abol na Hamas tunnel saf 4.700 mun pi asusi zovin 400.300 apan muno a hian si zovin Hamas brigades commander gate athat novin battalion commander somthum athat novin chule company commander zakhat la somgup langa athat zo uvin hi
Lebanon lang Zebullah te ahile operative and zagit athat zowin Zebullah commander 90 athat zowin chule Zebullah te panmun 11,000 vial asu sit pi zowin hi Israel lang ahi kit le IDF gal sunga thizat ahi le jasagi le som thum la get vial athi tawin mi ama hola a IDF ground operation a thizat na hi le jathum le som li la gup mahling zowin hi chule ka het khial ji a friendly fire a ke kap tun a mi som nga le gup mathi in IDF gal sunga ki tong kha zat momong hi jali le som nga le sang di le zanga le som gup le sagi aling tan chule October 7 2023 nia Israel miham Hamas ten nausen ti si nunga gohlang nupi upa agoma anatha za no chu jasagi le som ko le sagi ahin chunabana galhinga akai mangza no mi jani le som nga le khat ani hiuwe hichi ho a ko na mu do thei chu Israel Gaza Hamas gal hi kumkhat ahung thin ta awangin gal hi chi zom jing dingin om na la yati phat chit na hi Manipur gama cheng sopi khula ping ti tribe jo sian ai hon nam min di Kuki hi pomso ke lewhan khunung ge ya ibon chawa seitam umlowa idam theina penu hiding a hi heji chun Kuki in pi Manipur Zomi Council Hipmar in Pui Vai Phei Council Jo Council Gangte Tribe Council Simte Tribe Council Mizo People Convention Thadau Tribe Council Mate Tribe Council chule tribe niaw lam kai ho zo si ki ho phakit un lang Kuki zo council na tiu chu a hi theiding le United Kuki Council ti zo lew chun phalo ding ham Mizo nam min hi pu laldenga in 1960 vela ana phu chop be bo a hi chule Mizo min a army struggle sovereignty country movement ana bolin ahin khununga UNO dan dungju in British ten azalen now anasu mong pi nam hobo in sovereignty adal theidi o hi ti UN General Headquarter Geneva a agamu phanin sovereignty country movement abol chu atop sana India dan hlungpi noya state hut athum kina Mizoram state hi center government in ahin piu a hi Mizo ti nam min hi tui pi gal akai poi ahin Kuki ki ti nam min wang hi khunung a sovereignty country ge a dal theina ding a zong fit ta a UNO General Headquarter Geneva a umsa a hi achi sa May date 3 2023 ni khwa kipat Meilhei ten muntina Kuki cha te ho tha chimat dinga gal hin bol khum nawwa khule veng in le lo gamle go ki da ho na gyal do kha ki tem cycle area dinga pi khunom phai hei cham phai changsang thlangnom happy valley pi threnjol wakan area dinga wakan ti wakon phai hei small hoi chingdai area dinga al chajang es phai lengkot chingdai khulin thingjang village si zo len sl hlanghoi moljang pi phai mol tui chin al mol nom phai khamelok area dinga hei skupi bung khamenlok hei sullo phai ai gizang e lekot e phai nom thombol pi jordan phai govajang songjang Iceland block Kangpupi district PS maphole nongpok sekmai area dinga bi phai nom phowai bi nongpok phaijang nongpok center S kanan S ilim phai nongmai ching tampak salam patong kamu sai chang kamu ching vai phei pakhai kamu thiemdoi bongbal khulien si mol zol chaning po pi molkon bung mapho
Kuki Sai Chang Mong Tham Nongdam Kuki En Mol Lien Ho Khong Ching Sil Ho Vai Pei El Song Phal Kamu Tampak En Hei Kon En Tera Khong Hei Rok Lien Gotangkot Nong Mapal El Mol Nom Es Bong Jang Kamu Sai Chang Bi Gil Jang En Pi Khulien Bi Gam Nom Biu La Lien Pei Tai Ching Saron Phai Kamu Lai Rok Jiru Kanan Seizalian Jiru Kanan 44 Hau Kong Phai Phai Liang Jang Hei No Pok Pi Thangja Es Saliam Phai Moltam area Kangpu Pi District PS New K Thilman Bi area langa dinga Ea Thun Khujang Aigizang Waroi Ching Sajal Loi Bol Khunau Mongbung Sadar Zote Manam Jang Khoi Ripok Jang Lien Phai El Jang Nom Phai Ke Phai Jol Ke Pat Jang Kang Chup Ching Khong Singda Kuki Ke Mol Jol Kang Chup Gil Jang Ke Song Lung Bethal Nakhujang Kang Chup Tikun Chandel District 4 June 2023 ni khwa hal ha si siu Ai Hang Village Langching Village Suknu Joveng Suknu Lamhang Suknu Tribal Suknu Lokhijang Jojam Mol Nom Phai Ti Jomun Ti Mun Nom Jang Bi Saliam Phai Bi Nom Jang Boy Puveng Khulmi Bazar Heis Gam Nom Bi Jang Nom Phai El Hin Bung JS Jang Noi Longchin Khongnang Phei Sabi Utang Pok Pi Kuki Moltin Chan Khumjang Phai Nom Si Yang Mol Kot So Phai Khopi Jang New Mol Bem Gamlin Lon Pi Khunau Nazareth B Bethany M Mun Pi Hebron New Kepham M Mol Noi Sahum Phai El Kanan Gang Pi Jang New Kanan Sokom Thingbong Phai Khiangzoi Khunau Pi Leijang Phai Pi Thamlang Pok Pi 6 June 2023 ni khwa hal ha ho la dega Singtam Vi Hai Pi Jang Y Thingkang Phai El Thinglang Phai Song Pi Jang Bi Jang Nom Phai Bol Jang Ucha Tampak Ti Saron Phai Ti Sam Phai Kholim Jalian Mun Gothol Chak Pi Mol Bem Lamka District Sunga Dinga Hauta Phai Lien Kang Vai Leri Phai Es Khotha Ti Lang Ki Choi Pi Min Jang Dop Kon Ti Al Gam Ngai Gotieng Phai Hauta Gilbung Saiton Khulien Hauta Vajing Khon Mun Seitol Khunau Seitol Khupi Torbung Janglin Phai Seitol Khotha Seitol Khului Lam Lai Pat Hauta Khulien Hauta Vajing Khodang Ti Vajang Khieng Mol Oyong Makhong Pi Gel Mol Langja Chinglang Mei Kuki Hauta Gelbung Hi chang se chu Meilhei ten ei su kha piu in le lo gam le go ho le veng ka hin sim thla hi in pathinin Kuki nam hi gam tum ei pitaw han hi chan chu na hi na ka ki pa in hi chi chan la hung lu ji ho yo sin na chung chi wa
chai na pen ki pa thu ka hin sei ki den na mo abo cho phading ham ta si to bang video hang ki cmg he in bol khil le sei khil au ma le nam mi te ho chi ngai da mo tin na next video long le anaki mo to ki taw te bon sa win vin lang avelin bye bye